Hvala lepo. U nastavku Saša Pešić, svi Srbi u Parizu.com. Poštovani domaćini i uvaženi gosti, dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo da prisustvujem ovoj konferenciji. Moje ime je Pešić Saša, živim u Parizu već punih 15 godina i rodom sam iz Lebana sa juga Srbije. U proleće 2010. godine sam došao na ideju da napravim grupu na Facebooku koja će na jednom mestu okupiti Srbe iz Parijskog regiona, a u cilju zajedničkog druženja i razmenjivanja korisnih informacija i pomoći. Dao sam joj ime Svi Srbi u Parizu. Kasnije sam napravio i stranicu na Facebooku pod istim imenom, zato što ona sama po sebi ima svoje prednosti. Danas grupa i stranica zajedno broje preko 30.000 članova. Krajem avgusta ove godine nastao i sajt Svi Srbi u Parizu, koji do sada ima oko 500.000 poseta. U mom danjem izlaganju, da bi sve to pojednostavio, pod pojmom grupa podrazumevaću grupu i stranicu na Facebooku kao i sajt. Sve to čini jednu celinu koju se jednim imenom zove Svi Srbi u Parizu. Od samog početka grupa je bila na usluzi svim članovima koji su razmenjivali različite korisne informacije, a ticali se srpske dijaspore u parijskom regionu. Među prvim akcijama su bila zajednička okupljanja i podrška našim sportistima. Videvši da su takva okupljanja značajna našim ljudima, posvetio sam maksimum svog vremena da to zaživi i ojača. Kako je vreme prolazilo, samo ozbiljnim radom, grupa je bila sve brojnija i ulivala veliko poverenje njenim članovima. Svih ovih godina grupa je postala svojevrstan brend i zbog potrebe svih koji nas prate, proširila je već odavno svoje delovanje na celu Francusku i šire. Ipak je zadržala taj njen originalni naziv. Grupa je apolitična i na nijedan način ne deli Srbe, nego ih ujedinjuje. Podsjećamo ljude na srpsku tradiciju, kulturu i istoriju. Sav sadržaj koji se u njoj nalazi se najpre odobri od strane administratora i u njoj nema mesta za rasnu i versku mržnju, kao i za članove koji se služe vređanjem, psovkama ili pretnjama. Studiozno se odlučuje šta će se u njoj naći. Da je grupa uvijek bila na pravom putu, govori i stalni rast članova i učešće u njenom radu. Ja se trudim da objave budu i na francuskom jeziku i tako budu dostupni i Srbima koji slabije govore srpske i samim Francuzima koji nas sve više prate. Sve ovo navedeno iziskuje svakodnevno dosta marljivog, ozbiljnog i prednog rada. O delovanju grupe i akcijama u proteklih 7 godina mogu govoriti satima, ali ću ukratko pokušati da pomenem one najvažnije. U grupi se svakodnevno nalaze mali oglasi tipa kupujem, prodajem, tražim stan, nudim stan, raznih vrsta usluga kao što su frizerske, automehaničarske, zanatske i ostalih, ali možda najvažnije oni koji nude posao i zapošljavaju naši ljudi. Sve to dosta olakšava život srpskoj dijaspori u Francuskoj. Grupa je organizovala i učestvovala u velikom broju humanitarnih i raznih drugih akcija. Na primjer, sakupljano se novac za karate klub u Kosovskoj Mitrovici i za paketiće za decu u opštini Štrpce na Kosovu i Metohiji. Grupa je učestvovala i u akciji Srcem za Kraljevo, gde su se pozvali ljudi da dođu na humanitarne koncerte u Parizu posle zemljotresa u Kraljevu. Jedna od mojih najdražih akcija se desila decembra 2013. godine, kada je preseljen pravoslavni manastir sa istoga na zapad Francuske. Za selibu monahinji srpskog manastira je bilo potrebno platiti oko 20.000 evra, a pošto one tada nisu imale neke neraščićene račune sa našom eparhijom u Parizu, ostalo im je da se same presele. Novac nisu imale, pa su se panici nama obratile. Preko grupe za samo nedelju dana sakupljen novac, koji je bio dovoljan da se iznajmi kamion i da se plate svi prateći troškovi. Preko grupe se javilo 20 dobrovoljaca koji su bili neophodni da se izvrši ta selidba. Pošto sam i sam direktno učestvovao, mogu vam reći da je divan osjećaj dati doprinos da se na taj način održi i zaštiti pravoslavi na tlu Francuske. Ipak najveća i najvažnija akcija se desila maja meseca 2014. godine, kao što svi znate, kada su Srbija i Republiku Srpsku, kada su Srbija i Republika Srpska bile pogođene katastrofalnim poplavama. U dogovoru između ambasade Srbije u Francuskoj, crkvi i naših najvažnijih asocijacija i saveza, odlučeno je da se sakuplja novac za ugrožene i pomoć u poplavama. Preko Facebook grupe Svi Srbi u Parizu javilo se preko 100 dobrovoljaca koji su u jednom hangaru radili na prihvatanju i distribuciji pomoći za Srbiju i Republiku Srpsku. Preko grupe su pozvani svi ljudi dobre volje da pomognu i da sakupe sva neophodna sredstva
koje će biti od pomoći za ugrožena područja u poplavama. Za 10 dana napunjeno je 6 šlepera robe u vrednosti oko 1,5 miliona eura, što je nezapamćeno za srpsku dijasporu u Francuskoj do tada. I na kraju jedna dirljiva priča o mladiću koji je posle navršenih 18 godina došao u Pariz da pronađe svog oca kojeg se i ne sjeća. Samo iz nekih priča znao da je u Parizu, obratio mi se molbom da objavim u grupi da je tu i da želi oca da pronađe i već su te iste večeri sedeli zajedno. Zbog svega prethodno navedenog, lako je zaključiti da je grupa postala nezaobilazni faktor u svakodnevnom životu srpske dijaspore u Francuskoj. Sve ono što je potrebno može se naći u grupi, a ono što se već ne nalazi ili o čemu se već nije pričalo, svaki član može javno da postavi pitanje na Facebooku, gde će se otvoriti diskusija i tako dođi do rešenja, pomoći ili nekog odgovora. Usko grupa sarađuje sa našom ambasadom u Parizu, dopunskom školom na srpskom jeziku, Srpskim kulturnim centrom, našom eparhijom i brojnim organizacijama i asocijacijama. Saradnja se sastoji u tome da se sva važnija saopštenja podele na Facebooku u grupi Svi Srbi u Parizu i da se na taj način ljudi informišu. Razmenjujemo informacije sa pojedinim medijima iz Srbije. Da budemo jasni, sajt kao sajt ima svoju važnost i težinu, ali ipak Facebook kao društvena mreža, kao što smo i čuli malo pre, ima ogromnu moć u plasiranju informacije, što sam ja na neki način uspeo da iskoristim za dobrobit svih Srba u Francuskoj. Što se tiče naših planova i projekata, cilj je da budemo još uspešniji nego do sada i da sve ovo podignemo na još viši nivo. Znajući da je Svi Srbi u Parizu neprofitabilna grupa, na našem troškove pokrivamo naplaćivanjem pojedinih reklama koje možete vidjeti u delu oglasi na našem sajtu. S finansijske strane imamo za cilj da privučemo ozbiljne sponzore koji bi sa nama našli neki zajednički interes. To bi nam pomoglo da unapredimo naše planove, bilo bi nam i od pomoći u dopuni i održavanju našeg sajta, kao i angažovanju naših ljudi na terenu u cilju prikupljanja korisnih i novih informacija. I naravno nastavak povremenih tih humanitarnih akcija na koje su ljudi navikli od nas. S ovim želim i da pozovem Maticu, jer svaki vid podrške Matice je dobrodošao. Još jednom hvala svima koji su sa nama bili svih ovih godina i hvala vama na pozivu i pažnji.